Dobar dan i dobrodošli. U današnjem klipu farbamo poklopac motora. To će biti prvi klip u serijalu sređivanja motornog prostora. Da bi dohvatili zadnje šrafove poklopca, morat ćemo da skinemo kutiju filtera vazduha. Skidamo šelnu i crevo Iberlaufa. Ravnomjerno ćemo popustiti sve šrafove poklopca pa ih ošrafiti do kraja. Da bi vratili svaki šraf na svoje mjesto jer nisu istih dužina, na parčetu kartona skicirat ćemo oblik poklopca. Skidamo poklopac s blagim natezanjem u pravcu meseca. Pazimo da ne prolijemo ulje svuda po motornom prostoru. Dihtung poklopca ćemo mijenjati tako da stari skidamo i bacamo. Sljedeća stvar koju treba da uradimo je da uklonimo svo ulje iz poklopca. Za to nam je potreban benzin, prazna prskalica i četkica. Pošto je benzin sam po sebi masan, prelazimo cijelu površinu još jednom nitrorazrjeđivačem. Krećemo sa zaštićivanjem svih delova koje ne želimo da ofarbamo. Kompresorom ćemo još jednom izduvati u slučaju da je ostala neka prašina ili neisparili razređivač. Počinjemo sa farbanjem, naravno opet u više tankih slojeva.
I zaboravili smo da zaštitimo uvodnicu za Iberlauf. Odlično. Pauza između slojeva će biti malo duža od 10 minuta jer je relativno niska temperatura na polju. Kad se posljednji sloj osuši, nanosimo akrilni providni lak da služi kao zaštita. Ostavljamo ga preko noći da se sve dobro osuši, ali pred toga da sredimo ono što smo prskali. Sada ćemo staviti novi dihtung. Površinu glave motora očistit ćemo brake cleanerom. Diht masu nanosimo samo na velike uglove poklopca jer je tu najčešće mjesto gdje može se desiti curenje. Vraćamo šrafove i zatežemo ih postepeno unakrsno. Ostaje još samo da vratimo filter vazduha. Iberlauf. I čep za dolivanje ulja. Ako vam se dopadaju klipovi koje pravimo, bacite like, share, subscribe i vidimo se u sljedeći klip.